Evo ga, stigao je paket. Nije još otvoren, pretpostavljam da je od Ferhatovića, pošto ovdje piše Brajlović, ali nadam se da je to. Znači, brzo pošto mi stigao, sad ću otvoriti da to bude sve transparentno. Evo ga, i mačak je stigao. To. Krećemo tako. Ja sam se trebao pripremiti sa nožom ako je ovo, ali znači. Kesa je Ferhatović. Da vidimo šta je sve tu. Fino ga stigli. Evo ga, znači hunen, da, što je vjerojatno pileća neka salama, pola kile. To sam htio vidjeti. Čuvena čvoka Ferhatović, kila i 290, fino izgleda, to je valjda najbolji proizvod njihov. Zatim, tu je tarhana Ferhatović. Dobro, super. Zatim smo dobili Ferhatović premium bosanski suđuk, 370 grama. Hvala. Krajiška ljuta kobasica Ferhatović, pola kile. Dobro. Još jedna tarhana. Vjerojatno ova nekog drugog okusa. Pa da, ova je sa povrćem. Fino. I još je ostalo begovski kulen. Pola kile. I sarajevska čajna Ferhatović. Eto, to je za sada to. Kasnije ćemo, pošto je Ramazan, narezat ćemo i probati, ako Bog da, ja se nadam da je to sve ok. Evo, pošto smo iftarili, vrijeme je da probamo. Odlučio sam da probam prvo ovu čvoku i begovski kulen. Možda sam trebao prije nabaviti dobar nož kao gospodina Ferhatovića. Ali eto. Znači, fino izgleda, fino mirši. Gdje robi? Bježi mlađa. Samo da skinem jednom. Gledaj robi.
Boga mi, moram priznati da je odlično. Ja ovim putem zahvaljujem se gospodinu Ferhatoviću na održanom obećanju. Zahvaljujem se svojim porodici, prijateljima na Facebooku koji su me podržavali ova 2 mjeseca. I posebno mom drugu Rasimu koji me je bodrio cijelo ovo vrijeme i govorio kako će ovo ipak stići do mene. Evo, hvala Bogu je stiglo. Čvoka je odlična. Stvarno, bez zazanja, ovo je, kako kaže gospodin Ferhatović, viđa je robi. Baš je roba. Sad ću još probati. Ovaj begovski kulen, ali to nema potrebe snimati. Možda malo. Sve lijepo zapakovano, higijenski, čisto. Maco. Evo ga. Evo Maco. I kulen odličan. Ništa, to je to. Živjelo.